Ćao Šećeru, šta imam danas za tebe? Ne mene, nego ovaj kućicu i ovaj stan. Imaš ovdje prelaz, znači što dođeš u kuću, znači mi smo ovdje u Kirchberg am der Villach. Već smo više puta spravili ovdje različite vidje, znači imamo još ovdje stana da se kupu, ne. Ovdje se nalazi predsoblje ili Fatima. Na desnoj strani imaš toalete sa umivjonikom. Ovo ti špajz neću da pokažem, jer tu je sad cijeli moj klumpar, ali mi se nalazim u primaćoj sobi sa kuhinjom. Šta reći? Isto također imaš tamo jedan špajz gdje možeš znači sve da ostaviš ovo soj, takve ti stvari što nam treba za kuhinju, ne, za kuhati. Onda imamo ovdje fantastičnu malu baščicu. Evo bašće. I terasice. Imaš preko puta ove kao podrume, ne? Ali nisu u podzemlju, nego su gore, nad zemljom. Pošto je ovdje zbog vode malo je opasno, pa su tako to gradili. Ajde, idemo dalje da ti pokažem šta imamo još. Ja, Šećerko, evo ovdje se nalazi jedna spavača soba. Šta reći? Prozori su sa dva stakla, pustimo šalo na stranu. Prozori su sa dva stakla, imaš ove manuelne šalozine. Ova je zgrada rađena 2013. godine. Znači, u solidnom dobrom stanju. Imaš kupatilo sa toalete, svaka etaža ima svoje toalete. Tako i umivionik. Ovo možeš da napraviš spavaču sobu za tebe i za gospođu. Ili švalerku, ne. Kako sam rekla, ovdje imaš ovaj fotovoltaik anlage gore na krovu za vruću vodu. Imaš autoparking, znači carport u svaku kuću. Možeš ovo znači da gledaš kao kuću ili stan, znači mesonet stan, u suštini isto kao Rajnao, znači one slepljene kuće, zato što su u jednoj, kako se kaže, u jednom redu. Imamo ovdje, znači mi smo u Mittleren Bereichu. Kako sam rekla, još ovdje u ovoj etaži imaš jednu toalete. Ovo bi mogao da napraviš kao škrajptiš da radiš. Izlazak na terasu. Također ti se ovdje u trećoj etaži nalazi velika primača, spavača ili napraviš heimkino. Imamo terasu ovdje isto otprilike 50 kvadrata. Divno, ne? Ovdje imaš poslepodne sunce, znači od 3 sata, vessetik, od 3 sata do zalaska imaš znači poslepodne sunce. Lokacija je ok, mi smo naravno na selu, znači na landu. Još jednom, oko 124 kvadrata imaš sve zajedno ukupne stambenog prostora, 50 kvadrata terase, dole ima malu baščicu, zgrada iz 2013. Imaš tu jedan lager, imaš kapor, ima isto za goste parkplece, znači kad dođu ti gosti ne mora da se traže parkplec. Ima i to je isto veliki plus, zar ne? Dole imaš isto jedan mali potočić da se možeš malo da osvežiš eventualno. Prodavnice imamo ovdje isto znači za 10 minuta, nisu daleko odavde, znači jako dobra lokacija. Na selu su, ako želiš znači seoski život, što je stvarno fantastično, onda je ovo tvoja znači idealna opcija. Ne čekaj, nego nas pozovi. Mi se radimo u vašem zajedničkom terminu, pošalji nam ime, prezime, tvoj email adresu, upit, dobit ćeš kompletne dokumentacije, ali naravno imamo sve od zgrade, šta kako je građena. Ugodan dan ti želimo samo kod Klasa na Partner Immobilien.